ya moyo. So hiyo post yake tu ndio yako tu ndio amedelete, lakini hizi zingine ziko, si ndio? Baby love. Hapo baby love. Akaunti yake ataweka picha yake. Unaona kule hadi muri kitu kanete oro wake. Haya. Reule arahura thimu na private. Ithitwa? Ko ndungimenya ko. Na ndongeririkana haria murarira. So riu ni ira urathiite muragucani kana ni umuthi? Ira ni turagucaniri ndamwira atiriri riu tondu ni ndagikinya ri ndenda rucio ri ndoke wira uria unjiteire riu hau niho anjirire atiriri. Haya, ingia page ya huyu mwenye amemwandikia alafu muulize kama anajua. Nionogete huro. Haya. Ina ni page hiyo. Ni page yake. Indo ciaku. Haya, nisikia hapa. Ni sawa. Riu ri ndamuria wira njira atiriri ni ukondigithia kama riu ri urajiteire wira urajiteire wira ucoke uke ningi gutire wira aje ndiratigithiria muiretu wira niguo ukiorute koguo ndiramenya uria ndirauga ndakimwira ni sawa riu wakinya mathaa mangi ndamwira atiriri na nie ni nguinuka ndoko ti wira urajiteire ri nie kabanyinuka njikara gwitu anjira atiriri koguo rona ndikihita kiu giaku kuite ndamwira ehe nie ndinauga uguo no tondu ureteire mundu wira ndugibati kundwara kuria rakinjiteire wira anjira terera ni ngugutwara riu rucine ndamanyie gukoko gutire wira ri nie ndingirara ureke nyinuke thie gutu anjira atiriri Tukagua kwegua ciana kuria rugongo ugire ukioba ubange ndamurika ndirokire gubanga nguo kai waru ciatuika ningi ni nguo anjira atiriri ni uguthikiriri kandi uguthikiriri ndamanye ndiguthikiria makiria hau nie eka wega udutira nguo ciakwa ni nyumagare njike atia nyinuke hau niho andutire nguo nenda kungutha ndamatisha unguthe riu riria ndimwiririe uguo ri tisha unguthe ngugire mbure niria ndutire nguo ciakwa na kuunja riu mwigakinya kurehana na guku mukirio nake akwambite kundeharia na akandunya thimu anjira thimu ino ndiragucokeria ndamwe thimu ndirajokeria na ni yakwa riu tondu ni wakinjira nyinuke ri ukiinuka atia urera we uchukuliwi ukiinuka atia ni wakindunya kiria ni wadunya ndukimune mbira bia. Haya eka atiriri we abohorere we tondu ndurenda kuoneka mbica ri ni undu wa mundu ucio ungi waneterwo wira ri nikio turenda gukireta awareness koguo wehorera ndamuria atiriri na riu ri tondu ni wadunya thimu ri nguhurira mamu nake niguo ndimwire okongirira mbeca ndumira ndigakirare guku anjira atiriri aya maraini ni uguthii ukihoyaga thimu na kubara tu mundu ungi wa haria haba uri no mwiririe atiriri ni weka uruta mwana uyu uri umenya kwina riwa na mwana ena mwana munini ekaguo munengere thimu agiethe kuria gugietha mbeca riu amwira uguo ri niria njokeirie thimu anjokeria thimu anjira atiri na tondu ndenda guthika wanjambithia itura riri riothe ri reke thie ngute na kuria githurai hakuhi na stage ndamwira riu ona tondu ni wakinde ndirakirega no ni sawa no nie thimu yakwa ndurathie nayo riu riria okire haha itiria kwenda kundunya thimu ndamihitha ndamwira atiri riu nie ri tondu urokinjira ngucokerie bia ria uragitumire ri nie kiria ngwika ndathie na kuria ri ni ngugwethera mbeca ngutumire no igwa nginya thufuri ciakwa ciothe niaragira nacio indo ciaku tondu urokite ukima muci urokite nginya na indo ndirokite na indo tondu riri mundu akwira atiriri nyumba ni nguke wibangite sijui kama nini tatumaga kuu ni mundu uramenya uria areka araugire atiriri ati urasiria ndimenyete uria iretu ndimatumagira mbia makaria alitumia 2NK yenye ulikuwa unakuja hivyo ndio alisema lakini kuna zenye alikutumia alinitumia nimeikosa kwani alidelete ni yeye alikuwa na simu yako alikuwa na simu yangu na siitisha statement kurehe namba ya mbele na ya mwisho anaweza itisha kuna nyingine aletanga ya nini ya Madri so hiyo message yako unasikia kurehe namba ya mbele na ya mwisho de kuna the full detail so kwenye ni Nyeri wapi Classic
ni vizuri tuonyeshane huyu jamaa. Sijui kama hiyo kamera ita capture vizuri. Huyo niwe Muishi. Na to Muishi. Sijui ni nini alikuwa anataka kufanyia huyu madam by the way. To live Facebook. Mweresto hari aturi location. Castro Media to live Facebook Reure. Ni kuo. Ndirenda utwerethere atiriri ira urakomire riu ko after mwagucania nake kana murakomire o nyumba emwe. Ila ri twagucania nake ndamwira wira ndeto cia wira ri aranjira atiriri nie ni ndathie no riu ri ndathi kurora ki wira riu wira uria mabangite na muiritu ndiroka kuru muiritu ndagitiga wira ati agicoka gwa tatawe acoka ati gwa tatawe ri nie mundu uyu guka ri aroka utuku anjira atiriri riu to ni wiburithirie nginya mwana riu ndukurugira ndamwira riu ri mwana ni wakwa ikawega maundu maku wimenyere umenye maundu maku arahiuka njara auma ri kuhinga murango ri kiru kinyumba kiria arandigite ni ta kinyumba gitaikaragwo yani ni nyumba yenye hata hakuna kitu iko juu vitu zangu ndio zilikuwa nyingi damu riu noni kwa ajira fange arathie nja ati ni ahiukirwo riu agioka kunguthari ndirarakaria ndiramwira riu ri ona ndirathie utuko ati uthie utuko ni ndarega gutiro gutuko kurathi na tondu ni urarite mamu wanyu ni uroka ri ni ndikwenda mamu wanyu aturi ugaga atiri wahenirio gioka kuragirwo ko ekio gathie rucine riu rucine rwakinya ri nirio anjuririe atiriri kanjuria atiriri no urathika ni uratigire mwitio na mati mwitio no nie ri nie ndirende gutuika muciari wa ciana ingiri ekio ndinake mugongo eki atia aigane we riu ni ranjirire ati na tondu ni arega maundu makoumagara othi riu nona hau ni ho nyingateire no nyende utuhe namba yaku tugithiaga na mbere tumipin haha 07 124 00 720 ogua sindio iraruta ritwa ririko Mary o Mary Waihoine okay tugithiaga na mbere mwiroreri thank you for those who are joining turapin namba ya madam uyu ni turamucangira fair nigetha korwa kiinuka kwao na kwao ni nyire koguo ndangihota kuinuka thaici twambe tumutware haria Kimbo Police Station abe a record statement nigetha riu tukimwethere kuria agukirara nigetha rucio akorwa akiinuka koguo namba ni ndamipini hau agikorwo wina uteithio wothe ungihota guikiria madam uyu muikirie nigetha akorwa akiinuka madam uyu arahenirio ni mundu apostete kiria ni arenda wira kuria mwena wa Facebook mundu araingira inbox yake na aramwira ni akumwitira wira aramutumira fare ya kuma Nyeri aragioka ginya guko Githurai kumbe jana yo yethaga mutumia na riu madam akiona ndagukihota gugituika mutumia marakigucania na no Ngai ati madam uyu ginya ni agutunyagwo thimu ni jana yo no ni jana tutaki haria ikaraga ni turathi na mbere na gutweria no ni ngumuonia mbica ya jana yo nigetha mukorwo mukimiona andu a Githurai ni wacenjirie ti uria wakoragwo tene riu uyu gwiciria ni waguka kana guku gate uyu ni waguka ti waguku ni ngumuonia mbica yake ni ugutweretheraga story kau wega tugithiaga na mbere nigetha tugutware haria Kimbo Police Station ukorwo ki record statement tukorwo tukimenya haria ugugikoma nigetha rucio kireko mundu utakumenya ndugathie uguo hanyukite na ugagika due diligence mundu urakuhe wira kuria nenda-ini cia ukinyariria aba umenye ni wira uri kurathi twanona andu aingi muno makiyo andu aria matwaragwo ginya Gulf nitwana murehera marugano maingi muno mandu matwaragwo Gulf ugatwarwo Gulf ugatigwo keheri-ini andu utakumenya ni uhaimbire ndege koguo macio nimo maundu maria especially airetu makoragwo makihitukira koguo namba ni ndamipini hau cokera namba ringi ni 07 124 00 720 ikirie madam ucio kindu kinini nigetha tukorwo tukimenya uria akainuka rucio na ndirona kwina nduma siju kama unaweza washa flash ama wacha tuone vile hiyo inatoa ndio at least turugamite afara Githurai reri-ini niho madam uyu aguteagwo na kwa huo ni ugutwerethera riu after mwagucania nake ira watwira uraire handu
kinyumba gitari kindu haya rucini akorokera kana nigetha mukorwo mukigucania nginya ihinda riri wekora haha ri guthire atia umire wira acoka kana guthire atia nigukokire anjira atiriri ndamuria atiriri na riu ni ndamwite hwaini ndirathi anjira ni ugarurire meciri kana urathie tama ni ndirathi tondu ni wira uria uranjitirie ndirawona anjira atiriri ndona nguguthanie udutithitie wira wa wana umenyere ucoke uke unjire ni urathie ndamera ni guthi no ndithie tondu riu ri wira nona gutire na ndi nyumba na mwana nyumba ino oko ni nyumba ria ndaga kurihwo mwana ni arenda kuria ni arenda kunywa ndikaga atia aje nyuko ndigithia we riu anjira ati oko ni ndirenda kuinuka fare ria andumire ndimucokerie na thimu oko ndiramutumira fare iyo thimu ndirainuka nayo riu rire ndimwirire atiriri tondu ni urenda ngutumire na ndire na mbeca niwe wandumire mbeca cia guka ri nguruta mbeca ku anjira ehe no ngunengerire mathaa maria ngukunengera okorwo ndugukorwo wonete mbeca ri nie thimu ni ndirathie nayo kana okorwo ti uguo tige mwana ndamwira riu angikorwo ni ukwenda undu umwe no kwira na mwana wakwa uguo niguo ndimwirire akwenda gumutigire mwana nginya wone mbia gacokera namba ringi tugithiaga na mbere 07 pole sana 07 200 07 124 00 720 reke ndimikire haha kiria description-ini negetha ugikorwo wina support yothe no ikie igana riaku 50 yaku madam uyu ni agukohota kuona handu ha gukoma na rucio akorwo agithie agicoka mwena wa Nyeri kuria aumite kana kuria araumire muthenya wa ira na aragiuka guku okete wira utoria andu aingi makoragwo magetha wira especially mena ino ya Nairobi andu ni mumaga gicagi muno magoka gwetha mawira na guku na riu madam uyu ni ngai wa muhonokia tondu gwiciria onake ni njamba tondu agikorwo ti njamba gwiciria uguo turaria tiguo tungiraria thaici taringi angikire mutumia haya thie na mbere tiga kurira pole sana na mutige gutheka ni muratheka muno no ni araheana rugano wega uria kurathire na mbere na twakimuon inyuothe mukoragwo mugetha wira make sure ati ni ureka due diligence utanauma kuria urauma haria witiirwo wira uka make sure hena mundu ungi ura connect nake no ka make sure andu anyu ni maramenya ohoro ucio nigetha ndukane kore situation teno ndirenda twethe kiria page ino ringi page ino yaku ni tukumethete haha negetha tuonia andu aya mundu uyu nginya aroire Facebook ya madam uyu ira arahuthagira kuhoya wira aramicenjia na aramikira profile yake na araandika kiria mwendo araandika atia baby love na rekera bica yake aracenjia Facebook ya muiretu na gwiciria nginya bica iria muiretu arapostire agetha wira arafuta koguo niwe arari kiria niwe arari main page ine yo ni tuguthi tu report haria nigetha thigari ciambiririe uthuthuria tumenye kada ino ni yaku kada ino mani ina guts icio erendaga ehenanie ni wira yuke ihikanie na gwicira raigo nginya ni rakendire mwana ria mbere atiethago uguo ama bibi atafutu hivyo au tafuti bibi hivyo bana pole ili roho rahisi yes kichwa ngumu sometimes ni poa imemua kwa thank you very much Jacqueline adoya all the drama na comment how mu make sure ati ni moikia kanyamu nigetha madam uyu akorwo akiona fair gugicoka kuria mwena wa Nyeri na umuthi ndagigithi Nyeri utuku na nona ena mwana munini koguo ni agwetherwo handu hega ha gukoma nigetha rucio kwina riua ka rucine kega akorwo akiinuka nigetha maundu macio makorwo mega muno koguo namba ino ni njikirite hau 0712 400 720 0712 400 ithu tukuhitukaga twakora andu maihuririire handu twakiuga tumenye niki twathikiriria madam uyu twaigua rugano ruria araheana twakiuga mavans a Castro Media you can come through utoria twikaga ikia kindu hau nigetha madam uyu akorwo ageteithika na ngwicira thimu yaku we nayo hau thimu iyo nginya ni arageragia gutunywo muthuri ni arageragia kumutunya thimu tondu taringi arakionete ni arenda mutumia na araona gaikaitu gaka ni gathaka muno toguo arakiona arakiona agugetha online akahenererie ni wira na gwicira uguo niguo by the way airitu aingi mahikaga
mundu ahenagio ne oka wira ukona okay tondu riu ni ndagikinya Nairobi ri ugakihika uguo no uyu ni arega no amenye no wanyire ni wa ni wanyire uguo no guthii uguo kirea wow na ucamba by the way ni waguteithia muno wakorwo ukiruta musimamo waku ati wanawake leo thikiriria comment wanawake wa Nyeri hawapendi ujinga na hatuogopi lolote. Pole mam, kuwa na ujasiri. Aya ikia iziave ya mwiritu wakorwo akiinuka rucio namba ni 0712 400 720 ni ndimekirite hau na ndi pinete hau ukorwo ugiikia wa 50 waigana madam akione kundu kwega angikiraria mwana ndagagikome heho-ini ringi guku ndagiura no atanathie toro tuguthi kuria Kimbo Police Station tukorwo tukireport nigetha na tukiheane details iria tukiri nacio cia kamwana gaka kana cia muthuri uyu kana cia mwanake uyu nigetha akorwo agetha no na mundu arari cigo arari cigo mutu ajikujitetea angejitetea tu sister rolie niki Wanyire ni ndakinya ri ndamuria tiriri ni ndenda unyonie wira niguo ngaroka rucini anjira atiriri na tondu raumire Nyeri ndwambe uhuruke ndama ndahuruka na ndirokire wira anjira ehe ni ukondigithia ndama ndingigutigithia ngikora uranjitire wira kundutithia wana no ngirarekire njikare gicagi anjira ehe ningakuonia wira rucini tondu gutukire ndama ukwendaga gutuka niguo ndukanyoni wira anjira ehe ni sawa riria rucini okire ri ndama riu wiku wira ehe ndetera gukinya wa kenda wamberi wira ndama ndikwenda gukoroki ni ndirokire gutuika mutumia mweri wa kenda ati wa kenda ni ro kwa ko ni kora ibu muno tuna mwezi wa 9 kazi tuna mwezi wa 9 alafu irate ndama ni ndirokite gutuika tayari gutuika mutumia wa mundu ndenda gucoka gwitu aja ka barogirwo konyu ndama kwanda rogeirwo gwitu ni muoine nake sinile tu endeleza ikiwa kazi alipost Facebook anataka kazi jamaa akaingia akachangamka unaona wake kweli kafadie jugo mwenye unaona 50 yako yeah na by the way having that standard is very nice when wakinya ni wamenya gutire kundu ungithie no uruga atiri urahinyiriria I've not come here to be a wife that is very 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 nice na mundu arori yako githurai wapi na esa muofa kwa kulala ezishiko tuko hapa kwa reli ukiweza tupata hapa no ginya tugithie twambe to report tondu ni unaona madam uyu ti wa guku twa report ile utukemenye tukeane tuta request statement kama alituma pesa tuta request statement namba yake itolewe hapo kama polisi watamtrack lakini hao polisi wakituitisha hongo hatutatoa juu hatuna pesa unajua wanaitishanga hongo tunamfanyia anda so wa mutrack alafu apatikane aseme kwa nini anataka kumisuse sana lakini hiyo ngori yeah kwa hiyo ikiaishia fair fair ni rucio madam uyu akainuka rucio umuthi turamwithera handu agikoma na namba ni yo ya 0712 400 720 tondu ena kana kanini muno by the way kana gaka kana how old kana gatike 9 months atika nini mwaka alafu ile ukakinya na mwana hiyo jamaa Eso ndarenda gucoka by the way ucio arakwendete nginya na kama ni 07 karora kana ni he kindu maratuma by the way karora kana he kindu maratuma namba ni 0712 400 720 0712 agikorwo matiragituma ri matitwire atiriri ni marageria he kindu maraikia ona ithu tu ha man ona ithu tu ha ni tuguikia kindu no ti bia stilo cirakinya ginya cia fair tumai kindu madam akorwo akiinuka muthenya wa rucio namba ni no 0712 400 720 na ukituma tuambie hapo kwa comment section umetuma ndio tukutambue yes ati riu urakimira ndukite kuhika thie na mbere karogani alikuwa utuke ndio mwana yake mjanja
Ukamwambia ndukite kuhika aragicoka arakwira atia Nuko digithia bana. Yani andu enyeri kai mukoragwo muri aroge. Na tutiri aroge. Anjira atiriri. Aka ndurenda ndeto ciakwa uroke winuke. Ndamwaka ona ndirathi rucine ndirathi thaa ici. Anjira ati thaa ici uthie ku. Na tondu no erire mamu wanyu we sawa we guku ri. Uracoka mwire wira urathire ku. Ndamwira urake tutithagia wira wa urimu wake. Anjira ehe weterere gukio gathi rucine riu rucine ri nirio kiria njuria atiri ni uragarurire meciria kana kama ndagarurire meciria angikorwo ti wira ndirokaga niki ndiragika ndinuke Anjira okoti oguo mbeca iria ndirahuthirire nawe ngigutumira niguo uke unjokerie ndamwira nie ri kiria ndireka guku ndirarara Anjira utige thimu kana utige mwana Mwana. Sejanie bia iria aratumire ciabe na mwana. Ndamwira riu okoni undu wauga moru mwana wakwa kabangue nake. Anjira riu ri andu anyere ni ta marogirwo. Ndamwira oko turi aroge ni sawa. Yani mundu aragutumira fare uke Nairobi ucoke uke wetire guku ndamati gwetire ke ujokie gutugica gicagi gaikare kuo riu niria hiukirirwo andutira indo na umia haria riu akienda kugutha ndamwira utice unguthe umenye ndi wanyiri Ni murasta ni wajirire atiriri riu kiumagare wiki atia ugithie anje ndui no nguguthie umenye ndi mwanake ni ndire kihita kiu gia kukuite ama ndukanumira mwana ureke ni ethie na tha riu hau niho kire kunde na guku abade na guku orio ni mundu ungi atiriri ni weka uru we tondu amatiga hau na nuona na kana kanini na nuona kwena rio na mwana ni akomire Kuri ajokenia thimu na tondu ni akundunyite thimu ngiaria ri ni kugutha guthire ri ndamwe thimu hakwa ndukurehe ndigukunengera no utigire mwana kana utige kindu kimwe Niangerera ninge twakinya na haha ri Anjira atiriri andu anyeri mukoragwo muri aritu muno riu kinya mirigo ino watwara naku ndamwira atiriri mirigo ndirathie nayo uria ndirokire nayo Anjira riu ri na tondu urenda gutiga wanjambithia guku ri reke thie ngore mbeca ciakwa nduri uracietha athie na thimu ikuruka na kou tugucoka guka ri Anjira ati na tondu urenda gutiga wanjambithia guku ri reke kukinyie na kou Githurai na kou tauni ni ukumenya kuria ukura uguo ni gwanjirire na mundu akomenda nazo no ni akwenda kundunya thimu ndamihitha Merigo hapa hivi vitu zako ziko zileta karibu kuna mtu wako hena mundu wi hau leo hena mtu sawa hena mundu urauga atiriri uyu ni mundurume arume matiandaga rimwe maundu maya ati ni ukuzi mbona akakuja kwa mtu hajui kama wewe hujawaitiwa kazi ni kazi hujawaitiwa kazi na alikuwa anakuja kazi alikuwa anakuja kazi vile tu mtu mwingine yeyote anaendanga kazi mahali ajui hakuna mtu anaendanga kazi mahali anajua mtu akiumagara hivi akitoka kwao anaendanga mahali ajui kwa hiyo ri touga namba ni no 0712 400 muikirie kindu nigetha akione fare agugathie rucio tondu ndangikeinuka thaa ici ni utuko muno na akiri na mwana munini mwana wa mieri 9 toguo arakiuga no reke ngwire ni wangenia msimamo ni ule ndurenda kuhika man wewe na ndio tukahika ruto tukahikania ruto arakwita ni wirore kwendia waru na kiria arakwirite wira ni wa kwendia ki waru thoko kana kumbika kuwa ni house Nakanjira ati nakaria na muiretu ati uria araruta arandikite ri ni aramutigithirie tondu ni aracokaga shukuru na neko na kamuhurira thimu wi hau ni gakara acio makomere acio barari hamwe taringi ona ni sister yake taringi araikarite atakuhikania muno arerwo wagirathire muranga ule wetagwo kiria next time usiwahi enda job na mtoto next time yeah by the way ilikuwa ni
wache. Waweno wani sisi tire gemwira terere. Na mimi niko na mtoto mdogo. Gemwira terere tinaweza acha mtoto kwanza nikuje. Akijira terere. Waje nani mtoto si huyo ni mtoto mdogo sana unaacha. Damu ulia uwale. Akijira terere. Mwana nyore twaraga ndeke aye. Na weroria ndirakuhere tuwira muri tukogwo no kana mwana ni uritindaga na mwana kana ukamutwara ndekia huyo ni mukiari na labda ndarendaga ucoke ndarendaga tukorwo kwina gitumi ugucoka muci ati ni mwana urathi korora gukwariria ni kwatana hota akupate kujieleza arushe mirista mistari hapo hakuweza kujieleza namba niyo ya 0712 400 720 tunoga tu tuikirie madam uyo kindu kinini akona fair na ukainuka rucio tondu riu wira ni wa urari hakuhe gutwika kiria maundu mangi ma kihiko no madam ni arugamite na msimamo agakiuga yeye anataka kazi kuoreka bado yes kwa hiyo singekuwa mnaishi vita haya riu ri no wakuona haha riria riu mukugucanagia kana ukire tu uguo kana niki ugwikaga reri-ine hama mutumia umagorofa igoro mutumia ucio ri ati tukiruta no kuria ni akuonaga na mutumia ucio ri ajokire haha gutunywa thimu ri mutumia ucio gadikwamba kuingerera reke ndirorere riu riria mundu ucio athire riria hithire thimu ri ndama thimu yakwa ndurakuwa na mwana ndurakuwa riu riria ndimwiririe uguo mutumia ucio anjita haria kirora muringitu wake ati ndugaitiririo mai anjira riu ri ndona hena thina ni thina uriku uriho riu nirio ndimwiririe atiri mundu uyu aranjiteire wira anjira ni ndamuona agigutunya thimu agugutunyaga thimu iri yake kana niki riu riria ndimutariirie ri oka haha tuikara thi andehera irio na mai Anurakiona ni arega thitima jana yo ndugayake nayo nona ni arega thitima ucio ni athome koguo tuguthi tu report negetha at least nĩwamenya thirikari ikimenya maundu mangire ni gukoragwo gwikwega negetha tukimenya kuria ugugikoma niguo rucio ukaroka kuinuka tuga namba ni 0712 400 720 ya ritwa iraruta Mary Waihuni turauga atiri niguikia fair ndio kana ni maraikia tarora kiria message kana ni ciroka na waikia ugakiuga ni ugatwira ni waikia nigetha tukimenya atiriri mapinya maundu maki bana namba ni ndapini hau ni 0712 400 720 no maraikia maguthi na mbere na gwikia ugo kahora ndiwe kana tuguthi ugo tugithiaga ngari imwe na uria ungi wa bara tuoye ngari tuthie Kimbo Police Station twathie Kimbo Police Station tu report alafu tukimenyaga kuria mada maragi kwa sindio koguo tuguthi ugo tugithiaga ugo kahora tuoye mzigo yaku anyina sio na Nyeri tasikia poa sawa yo ameweza ucio ukite kumumiriria by the way na ni athie ni agukite kumumiriria koguo tuthie tuoye twende tuchukue hizo mzigo gari iko ile side nyingine ya barabara tuchukue gari tuende hapo Kimbo Police Station kuna simu yangu turadi tu uguo tukeanaga namba ni 0712 400 720 mumuikirie fare akione fare gukiinuka rucio ni tukimenyaga kuria agugikoma riu turadi tu indo ciake tucoke tuthie haria Kimbo Police Station tukorwo tukireport akadayo atimeandika aje kwa Facebook yake baby love na ameweka gikio nini kia love bali na ithe rucio ucio ni mutumia arendaga ucio ni mutumia arendaga by the way na ena njira nyingi cia gwetha mutumia to nginya uhenanie ni wira urahena tondu na wahenia muhiki ati ni wira uraheana coke one ni wa muhenia ri umenye ndagi go trust ona gukuhikira koguo ri iyo njia aiombu hivyo namba ni 0712 400 720 0712 400 720 gwiciria tukuoya indo tuna ngari ndukamake nitugukuwa tuthie hau kiria
Ni. Bro, beba hizo vitu ziko wapi? Wewe unajua kwenye wanaenda tunapata vitu haraka hizo. Tunaenda police station. Tunaenda police station alafu tutafutie mahali pa kulala. Mutumia ha. Tunataka tunamtumia omo by the way. Agapio madam. Oh, derute ile wodi nake. Sawa, tukathie police station. Nero ni leo Alafu tucoke rĩu tumuiro. Ndeci cio the. Na gari mutikama ke. Okete kuhika. Leo liko beba hizo. Saidie beba hizo. Agapio madam. Ndani nake. Turi gari ile na wale wanaume mharibu. Twende. Twende. Bibi atafutangu hivyo by the way. Haya, na namba yake ni 0712 400 720. Lazima tuende to report. No ginya tutigirira atiriri. Ya kinya. Ni ugutuonia gacira kare turaigirira. Haya. Gari umenye paki haria paki. Kwa ri. Tukuingirira haria. Yes, namba ya Mary ni ya 0712. Hii kitu ni mzito dau. Sio mama nasikia vile. Alikuwa amebeba kubeba. Sio ulikuwa umekuja. Tamonie bagi. Wewe alikuwa amekuja kazi. Ena ginya thufuria. Tena ukitaka kijana anafuria. Wewe toke kwa. Ana ukiona mtoto Ndio unagetoa nake. Agithimwa. Namba ndio hiyo 0712 400. Ikia kendo hau nigetha madam mwaga akiona fare ya rucio. Ikia kendo hau. Nigetha. Turaingirira ha. Tunaingilia hapa. Tunaingilia hapa. Turathi hari ya Kimbo police station tokoro tukiripoti madam agithia agikome rucio akiroke kuine. Ni hapa? Mundu urethaga mutumia wa ndaina akahenania ni wira. Ucio mwetho. Uyu kuete mwana hau. Haya, network iko slow. Connect. Sawa, namba ndio hiyo 0712 400 720. Gari haha. Maesi ana ivyo tu athiko. Maesi ona ivyo ni mutumia tereva. Mwina niere. Na ndo aya me magana mere haha online re. Tuese. No go tap. Haya. Huko ni kwega. Kile dhiti. Naona huko kwena dhitima. Mwena ule ndio nisiora. Haya, namba ni ya 0712 400 720. Na no ikirie madam ucio kindu nigetha akiona fare ya kuinuka rucio. Yes. Nigetha maundu macio makorwo me mega muno. Kwani Castro ulikuwa umeipaka? Ulikuwa umepaka hapa. Unajua singe kuja Ungeingia na ulikuwa ndio ile? Hiyo. Haya. Wewe. At least tumefika. Uria tura kirai kiha. Wewe kirai. Ni marathi na. No mingi hapo. Na VIP. Sawa. Twathi Kimbo. Nigetha tu report.
Tugerie kuruta namba ya jana iyo. Hapo leo madam matigoge zina madam goge kira. Madam mutumia uyu. Oka, itonya hau. Nego tukire muno mutukama ige. Turathi uko report alafu tucoke tumainokie. Tucoke tumainokie. Wewe ukoroga haria. Reke wewe aruge haria. Alafu wewe ugoikara haha. Our director. Sorry. Pole. Ugo ni uturagira. Gutire ungi urathie. Sawa. Mwirorere kuria nginya tugikinya. Turathi ugo twi live. Eni. Twi live Castro Media Facebook. Muteitheke. Nagi atomoreke mutumia uyu. Wata anyitwo ni nie nake. Yes. Tuguthio uguo tukiaragia. Tuguthi tukiaragia. Watwira mada jana yo ni Mugikuyu? Ni Mukikuyu? Rĩu mwĩroreri tũgũrake ona tuthiĩte Kimbo Police Station nĩgetha tũkorwo tũkĩ-report alafu tũcoke tũtware mada mathiĩ agĩkomie kana tondũ nĩũrakĩona nĩ ũtukũ. Nĩ kana gathiĩ kahurũke. Nĩnjũĩ onako nĩ kanogu nĩgakũrĩraga. Nĩgakũnogete. Yes. Nimecokera namba ni 07. Aria na hinya. Nĩũrona ũrĩa ũkwaragia harĩa? Aria na hinya. 07 124 00720. Na turauga namba ĩyo ũraikia kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo madam akorwo akĩona fare ya gũgĩthiĩ ya gũgĩcoka Nyĩrĩ. Nĩ ngũthiaga shughuli ciakwa ndona handũ andũ maihũrĩrĩire ndarigwo nĩkĩ ndakiuga ona niĩ menye ona rĩu kũmenya rĩ nake ona nĩ jana ĩrendaga mũtumia no ĩkahenania nĩ wĩra ĩraheana nake mũtumia ndarakendaga mũthuri arendaga wĩra rĩu marahĩngĩcana na marahĩtania. Koguo tũgũthiĩ na mbere na kumwira ati mutume kindu mutume fare hau 0712 400 720. Waikia igana rĩaku 250 madam niona fare na cia kugurira mwana karia akiinuka rucio. Si ndio Mary? Niona ni aguteithio na madam ucio. Madam no geithia andu mafans au Castro Media umere witagwo atia. Wasamaria mema kama hawa ndio tunapenda. Ni geithia andu. Geithia andu. Omenya ni aige. Meha. Mase wanja kuma Mbiro, mete Mbiro gwatu ni chuka. Naona kama cha mwitu tukamame kwa munde ndo twatena kwa kulala. Kwa naona amepata wife. Lakini wife alikuwa na stand. Kwa hivyo hajaguzwa mahali. Yeye alikuwa amesema mambo ni mawili. Yeye ni wa Nyeri. Alafu kuna anaweza ongeza na nduru, anaweza fanya kazi, alafu aongeze na nduru. Sasa jamaa akaogopa. Kwa hivyo hakuna kitu alimfanyia. Hiyo ndio tunataka. Chumamoto hai. Chumamoto arauga Patson. Kinya Patson na uma goko by the way. Chumamoto arauga tiwega. Tamaka Chumamoto ugo niguo muri hikanagia. Atuka enie mundu ni wira uramwitira. Reke tuingira Kimbo Police Station neho tororete. Alafu sasa tukue tuende report alafu sasa madam apeleke mtoto akalale. Unaona ako na mtoto mdogo wa miezi 9. Na habari hiyo chuma moto ya 0712 400 720. Okoro ugeikia kedo okenini. Karibu na msheni. Kedo kinini kia fare ya rucio umuthi ntwamenya kuria agukoma. Rucio akoro akiinuka kana agicoka gicagi. Ko ni Nyeri araumire Nyeri muthenya wa ira. We ni gaka turaigirira hapa kwa reli ni gaka kana nikalia kage nikalia kage kuli kwa nawa karibu na reli. Haya mtatuwia radhi tukifika police station tutaenda live kidogo. Ona si uko tina huko tunaenda tu mbele ni geida na mahenya hii leo igiatonya alafu tukinya hali mbele ndemeurie kai si huku tuthiete Kimbo Police Station nigetha tukorwo tukireport kamana gaka kinya karacenjirie profile ya Mary na akaweka hapo na akajita baby love
Ucio nĩ mũtumia arethaga ti wĩra. Imagine baby love na akaweka picha yake profile yeye mwenyewe. Lakini Mungu ni mzuri ati akuguza huyu madamu wetu, akuguza Mary. Mary agoshoka onyere ule araumire. Lakini hiyo ni mbaya sana wanaume. Ni haha, si ndio? Aya leo Joshua tondu arugamire bara gatagati ri. Tugushoka tuteithanie atia. Ametoka. Bas, ule. Gogo nä ndä kå no harä a kä a ngå tagia ha kå ingä ra tå rorete Kimbo Police Station. Kimbo Police Station nä ya gå kå gä thå rai andå matoä gä thå rai nä gå koragwo na Kimbo Ward